Uy, kinsa man ka? Di, sir. Ikaw Ikaw, biisad. ikaw, Pedro, sir? Oo, ako. Nganong da, mo mag nagabihan ta. Kuan, sir, kanang parcel, sir, parcel. Parcel. Deliver kong parcel sa imong parcel. Gabiin naman ron nganong gabiin naman na nimo gi-deliver. Kuan, ano, sir, kanang night shift. Night shift, sir. Akong kuan, duty. Ah, night shift. Unya ngano nagabihan man ning ahong parcel. Basin, kuan, sir, basin gabi siguro nimo gi-order, sir, mong gabi ipod ang kuan, deliver. Basta gabi gi-order, sir, gabi ipod ang deliver, ana. So mao na bag-ong patakaran ron. Basta gabi sa Oo, i-deliver. sir. Ingana gina, sir, basta mamo na bag-ong kuan, sir. Bag-ong patakaran ron sa kuan, sir. Sa among company, basta gabi gi-order, gabi sad ang deliver. Ah, bag-o ni da. So pila man ang Kuan, akong sir. kuan da? Bag-o pila man ang akong bayron nun diha sa akong parcel. 200, sir. 200 imong parcel. Ah, 200. Ah, sige. Kuha na nako. Kuan ra ba, sir? Kanang nay tuapas kuan, sir, among kumpanya. Sa opisina ako panggibilin. Nag-deliver ka unya imong gibilin. Usa dasiha Kuan kas mo, sir, delivery. kanang nay ang uban mo, sir, kay inig-deliver na ko, di kuhaon mong gisiguro sa naho nga kuhaon gyud nimo mong ahos ang gibilin. Tapos duol naman, sir. Tapos opisina. Kuhaon na, sir. Kuha dito. Nagdanghag rabang ka oy. Sige, sir. Kuhaon na, ha. Makahuwat ka, sir. Ah, sige, hiwato na ko. Mga kuan, sir, mga alas 2 siguro, sir. Alas 2. Alas 2. Alas 2. Mahuwato Nanak ko ko alas alas 2 2. sa kadlawon sa parang orasa alas 7 pa man ron. Ginoo ko. Alamian nimo Sige, sir. bulatahon Sige, oy. sir. Kadto ulit bulatan niya kana.